Arikugambaho n'abanyamakuru izuba rya nyuma y'ebaziyo nakandi nagira ngu eki nikiihaho omugisha gw'ebyanga ebindi okuganyirwa omu birungi ebirikwijana okuteererwa y'akaruuru aka nagira ngu n'aba delegates nibaija kuteganisibwa okukira na munonga aba bakasente kakye. The original electoral commission ekagamba venue ekaturukya leta ebiro by'okwezi 17 January yagamba ntujja kuba ntukomera Kyebambe Senior Secondary School for Poto City. Beitati venue bagikyusize bagitwara Nkaha bagitwara Mbarara City. So ninyakaguza habwaki ekintu nga kino nikibaho abruptly kandi omu Mbarara City akaruru akahwira kensinganto niho bakaterira turabengera tukakomera yo Mbarara gwiza kuba murundi gwa kasatu oguhonda reine ku bantu komera Mbarara tutwanga kukomera Mbarara beitu cyandi beireke obwinganiza hakire nezindi endembo bazitekerezeho ururembo rwakigeze rwakabari musobora postinga abantu abantu ururembo rwito rw'urugo ruramuzo rwatoro obahoima ururembo rwa mafuta oba bunyoro nabe bantu bemba consideringa twandu twenda nabandi abantu b'igitoro tubole hospitality y'abantu batoro na ngonzi zibeine okurugirira habaruhe handicurwe Ismail Taki atwishire orukora nka regional returning officer habwa Midwest ayerekere kwa karura kanikija kuterwa 2008 okwezi okwa hari Intare School omurembo rwa Mbarara tu guhinduirwe ahakuba Intare School ine facilities ezikubasa kutamburiraho na munonga tuine echayi cha Intare School stadium nico tuhindurira umwanya kugira ngo bijo muri Mbarara tubase kutera jakaruru kandi kugira ngo nishomero fest aba security reasons kituyamba kugira ngo teza karuru which has causing confusion nyingi itwenkensinganto tuburabura tumanye nambe tukuja gukomera honyine social media teroho nyonko mu committee imanyiki cyo kuyongeraho nisaba ngo isi etwale cyo kurora kurugaha candidate waitu habo kuba na representing abona even isi is supposed to represent isi naye semerire ku representing abantu bona etatiro kwa kaniza kuona tusemerere itwenkensinganto ogunuguza kuba omurundi gwa kashatu akaruruka emyeta kabona karukuterwa Mbarara omurukiko rw'abanyamakuru ogwabirashagatirwe mukuru w'emyeta habwa district ya Bunyangabo Ronald Karuhanga ko muhimbo Ronald hamwe na Mwesigwa Edward bona batezi bakaruruka emyeto amakoraga gashakwa Jonan Singwire.